Mnogo više o ovom romanu govori njegov podnaslov. Znači, to su ta konzulska vremena. Dakle, to je, ako bi trebalo kratko reći, to su ta konzulska vremena. Dakle, to je vreme s početka 19. veka kada predstavnici Francuske i Austrije dolaze u Travnik. Zašto oni dolaze? Pa to je zapravo u vezi sa Napoleonom. Dakle, to je doba Napoleonovih ratova. Dakle, to je jedan vrlo važan kontekst za razumevanje ovog romana. Dakle, ako govorimo o Travniku kao jednoj pozornici užoj, onda tu postoji jedna velika svetsko-istorijska evropska pozornica i na toj pozornici tada suvereno vlada Napoleon. Dakle, to je doba Napoleonovih ratova. Dakle, kako u doba Napoleonovih ratova i Napoleonovih osvajanja, a znamo da tada Napoleonove trupe dolaze u Dalmaciju, osvajaju Dalmaciju, formiraju ilirske provincije i Bosna im postaje interesantna. Dakle, tu se razvija trgovina, uspostavljaju se nekakve veze i Napoleon želi da ima svog predstavnika diplomatskog tu u Travniku. Čim dolazi Davil, odmah kažu Austrijanci, pa čekajte, ajde i mi ćemo da pošaljemo svoga, da ne bude kao reakcija na to. I onda odjednom Travnik postaje jedno zanimljivo mesto, dakle, u rasponu tih nekoliko godina,